Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The Federation of All School Teachers of Meghalaya hagkat pratarik ubanay kala lingkod arazar arpuar kala wengno ya kajingya ki hadin bo sekretari katanat puli puthi ke sarkar jalna u Ambrose CH Marak ulakhot ya keren ya ki nongelam jong kaseng agajingya keren bat kilat pathai khubor president jong Federation of All School Teachers of Meghalaya uba Kenneth Shadab Uliatho bo sekretari katanat puli puthi ulakular bakatanat puli puthi kan sabishar bat kan sale kat kum kajing terwa bakas seng kala da pha da ka dorkhas sha ka sarkar jilla hakabaya dei bat ka jing dawa ban kinteu kerdan deficit ya ki school ad hoc habaro ka wei ka jilla Meghalaya mana ka portik hadway sistem adin mangila adapte ya kan ka lama te lawan siaw yang ni nang ni da ka kali da Usri Ambrose CH Marak IAS Secretary to the Government of Meghalaya Education Department lawan khot yang ni haka kerteng jong ka sarkar dei namar balawan khot yang ni haka kerteng jong ka sarkar saya lagi saya rumah kali saya lam yang ni ha office jong wilayah keren halot itu hiki memorandum jibangi ai khadu ya biasa wilayah yo ya katu memorandum hot kadon kata kajing pam ya ka deficit paton Indrai ngilabu rupat katakan last option mo ba lada ka sarkar kamla ya katakan deficit pada kin ai no katakan last option kaba kandon lada isim kat tu ka last option ka bagi ai tulok kan sakiu hi manusnem dot kamsyo ban yami surok na kaliang Sri Ambrose ru ulakular hiban sale tikat kum katu ka proposal ka bagi ai di nangta yaki minutes jong kani ka meeting kinsa nangta ba sa nang iuban sa ayanga kumunong nikmat ng pastom pero kaway mo di katai ke sarkar kan tersanghi ban pendeploy ya kani katam karbala kena kaliang jembu tuong amla ban ay menta ya kata time frame no amar ka sarkar kan sapek ya kami ka last proposition ka BPI indai na kaliang juku ansuri maka sarkar mentakan sim serius ya kami ka kam jumpi kan le sisya ya kami ka kam jumpi nangta ulong hiru ba akakerten jong ka sarkar di kumunong dalam sawan mi sani nakapor sa kapor kanang batin diktim kay baka sarkar kan le mangiru namarba kumbangi laong hima hakmat jong PSR barok ba kajingyang jemi kabakong santam kare baka sarkar kamkot Andrea baka sarkar kalakot bat kala menjuru bansim ya kato ka last option ngiru ngilas baudai hiba ya mentangin withdraw no iswa ya kani ka agitational program jemi ngin sapek bat hadin bat kai ka bansalong kai ka bansaja dan rai ningaji wat ang kapor jong ka Jakarta mencuaru sisin balakot ida ka sarkar dan kum balaya keren kale ya kata mentar lain-lain sa ay ki minutes jong ka meeting ru dauni secretary to the Government of Meghalaya Education Department mo kan sadon ka jing san ka jomu bat yangi kum ki nong nikmat ki bangiadon mentakas ni saungut ru kai kabangila ya keren hang tu saai tenda in written ni kai ya kajing tho ai kai dei su verbal ka nak tangadau ni ngai skam ma katam kan salong kajing sumu ka bakraw ru kade ya PSM mo di media ai kajing sumu ka bakraw ya pi ba kade kajing trai sitom jom pi ban highlight sa ki media baka sarkar ka sa sinkia kapuram ka bakraw kajing sumu ka bakraw kalek sapi nginum kelek ya pi na kane katam kalalo nginum kelek ya pi ada ngelak balik ya tapi ni hap ya mi biang ni kan saya kiri mano ban susong kriti mano ban susnap klemle tenrei laong ba kumunong yalam tengan hap ni kapor sa kapor hap burdin tenang di sakmat
sampai sisa kan bat ni kum kinong yalam ru nginum huni kan ba kadon tang ka jingkular klemle nginum huni kan kada takam jungi kum kinong yalam ban pek sisa ba ka jing yakaren kalong kam kan tengah ka jing siam jonga kum bunong yalam nadu usnem arhajar iwei sisin baka sorkari kalakot bat kalai na katakam minit mo yung ka jing yakaren yung ka jing kot parabor kale sisa ngam net baka sorkar ko mumle ngalong confident ro baka sorkar kan le na marba kala day usnem bakaddo sebagian hapni ya kaya siap mas ngos kamba baka kan salom the last option kadai kata kaba sisin mapengkiw day kanumdan da kata ka 50% kanumdan kata ka 100% enhancement Ndray kata ka enhancement kaba niyayo rengkat kamut kumersuai nuksano ladai khatsan hajar naai mar khatsan hajar ladai khatnriu hajar naai mar khatnriu hajar ladai khatra hajar naai mar khatra hajar extra kan additional kan Jadi kalau uniform nado LP harus kani kadi banlong uniform nado lower primary upper primary secondary but higher secondary kitip lada syuai daka percentage 100% kamut ubayo bun unang yo bun syuk ubayo duna unang yo duna tengingim kwa bakan long kumta ngi kwa ban yo taju kumban syuai nuksa mo lada si tengkaru yo mar si tengka lada si pau tengkaru yo mar si pau tengka lada si spa tengkaru yo mar si spa tengka kata ka last option ka ba la manjurhi da ka stage level fast tom tenangta with 5% increment every year hakabanginum dan kamsi uban mi surok nang ni sa kamat nilaban maya kata 5% increment every year hakabanginum hapsi uban mi surok tenangta pat baka sorkaru kanang pun krepat klaim sanga ya kata ka deficit system in the years to come ya kata rumah semua bahaya dah kejengkau baka sorkar in the years to come kan pentra ya katakan deficit system tu right for the time being nakadaw jong first COVID second COVID third COVID mo tani pediang dakani gitorwa dakani ka last option kada ta kada ka compromise jong ita stop